puso Pinoy achiever sa Australia atong makauban rong buntaga, Ryan Santa Maria. Good morning, Sir Ryan. Welcome sa GMA Regional TV Live. How are you this morning, sir? Hi, sir! Maayong buntag sa tanan, labi na kato sa mga taga Southern Leyte. Ako di ay si Ryan Santa Maria, usa ka OFW din sa Australia. Sir, the last time we had you here sa program, sir, we featured you Pinoy nga nakabase sa Australia. But of course, you help those in need, especially here in the country, sir. Karon, another achievement nga imong nadala, Garbo nato sa Sugbo. Can you tell us more about this, sir? Lagi, sir, no, taod-taod na sad. Kinigil siya nga na nomination, sir, no, kay ko ano lang wala man lang na ako gi-expect on wala na ako gi-expect kay gamitin kami ato sa akong boss unya nikalit siya pop up sa akong screen unya kay ingong paghanikog ko ani siya murag spam mail kay nagkalat na ko ng spam mail din sa Australia karon unya samtang nangutana ko sa atong consulate din sa Australia tinuod daw unya legit daw the Australia is doing that every year daw mo tinuod dahil I felt so proud kay wala man rin ako gi-expect unya I was just doing my best. I was just doing my work and I'm helping my community and I'm trying to help my atong mga kababayan kay trying to make a difference one step at a time. Say tan-aw ni mo, Sir Ryan, why do you think they nominated you for this award? To be honest, wala sad ko kabalo, sir, kay like what I have said, I'm just doing my job and I'm trying to help other people one step at a time, trying to make a difference. And I want everyone to reciprocate what I'm doing. Okay, if you try to help one person and every hour, imagine how many people will be able to help in 24 hours. And on top of that, basin tingali tungod ang atong Filipino community here sa Australia, I think na deserve na ko manominate aning award kay tungod kay making a difference in our country, not just in our country but for the international students here in Australia. Can you explain to us, sir, unsa maning 2022 Young Achiever Awards diha sa inyong nasod? Ang purpose gyud ani nga award is to encourage, acknowledge, and most importantly, promote the positive achievements of the young leaders all over Australia. Ila kaning ginabuhat aron ma-motivate ang atong mga batan-on karon na mo excel sa ilang usa ka field. Unsay qualifications aron ma-nominate o makadaog mapili ka ning maong award ug unsa may pamaagi ani, sir? Voting o doon na may mga judges nga mopili? When I got the email from the committee, ingon dito na it's like an essay, right? You have to write everything that you have to answer their question. I mean, like they were asking you a question on how you made an impact into your community. And on top of that, like career-wise, kung unsay nahitabo sa imong career samtang diha ka sa Australia, og sa ubang pambutang daghan kaayong ilang mga criteria. But luckily, na-nominate ta sa duha sa category, which is career achievement and engaging community award. Then upon looking at their website, ingon dito sa ilang website na ang judges, daw sila judges from the community leaders, and then sponsors and expert to certain field, like sing tingali ang ilang bot pasabot ana og field kung katubitang mga nominate og asa sila na field na belong, let's say engineering or teachers or visa and education or anything. Sir, balik ta imong pang hashtag spread kindness nga mga efforts. Kumusta man so far, sir, ang imong mga relief operations nga gilusad alang sa mga
biktima sa bagyong Odette diri sa Central ug Eastern Visayas. With our Spread Kindness activity, magpasalamat ta sa mga taong nag-donate, labi na ka ang mga Filipino community diri sa Australia, kitabangan ta nila kay nagbuhat ko og GoFundMe account ong kaloy sa Ginoo naka-raise ta og enough money aron makapalit og bugas o mga grocery dito sa mga pamilya dito sa Bontoc Southern Leyte. And in closing, Sir Ryan, mensahe nimo sa atong mga kapuso rong buntaga, labi na rong kaning grabe gyud nga naapektuhan in town sa bagyong Odette. Sa tanan natong mga kapuso sa Central Visayas, ang akong mensahe ninyo is you're not alone. I'm praying for you, for every one of you every night, and there's always rainbow after the rain. Kitang mga Filipino, we are very resilient. We will make it through. Trust me, everything will be alright. Thank you so much for joining us, Sir Ryan, and we're praying for you to get that award, sir. Congratulations sa imong achievements ug daghan kaayong salamat. Daghan salamat sad sir sa pag-imbita na sa nako dinhi.